Mına сотрудниктер ушинтип ачпай, авиатрафиктен бизди алып калатат. Бишкекке кончу беришпейди, чай беришпейди, ушул жерге камап койду. полетту Бишкекке кончу полетту тамчыга кондуруп, чакырбайсыңарбы? Хажабы нары жеткирбей, самолетту бизге ачып бербей, монтип бизди кыйнап атат элди. Ушундай адамдарды не кылып, мына сотрудниктер кой бербеген мыналарды карагыла. Бизден самолетко жай болма, биз самолет үчүн төлөгөн. Кандай бизге ушундай авиатрафик условия түзүп бербейт. Ушунча алып келгенден кийин. Жолда карылар бул жерде. Чачкыла бардым. Бизде кандай камап алган акысы бар булардын? Кандай акысы бар? Биздин белектерди обратно төлөп берсин бизге. Мыйзам силер бузбаят же биз буздукпу? Суу бербейатса силер буздуңарбы же биз буздукпу? Жок, эмнеге тартасың? Представитель күнөлүү. Жок, анда сен Неге сендер аксыз же? Азыр келет. Неге Качан келет? Келтиргиле. Биз келтиргиле деп. сен айтып 7 сааттан бери айтып атабыз, келтиргиле деп. Мына. Отурасыңар келтирбей. Анықтатып салғылар. Бизди алдап жүрүп. Андан неге тосуп атасың? Сен күнөөлүү эмес болсоң. Сен эмне кармап отурасың бизди? Сен күнөөлүү болбосоң эмнеге кармап отурасың? Айтпайсыңбы? Акмак. Россия кыйнаганы азбы? Жок, Россиядан да нормальный. Келдик, бул атмак. Жо эже булар биздин одотто бул эже өзү. Биздин колду деп чабады. Эми колуңардан эчтеке келбей. Келинде отура бериңиз. Азыр келет биз деген. Эже, биз ушинтип атып өтөтүк эме. Келген да мына эми келип атат. Биз отура берсек, булар отура берет. Bulan sal damını çıkarıp aladı mı? Nasıl düşürüp? Yani bakın tuğlayamam ama. Şimdi слишком көп нема болмайды, бар жарым айлық yapsam болады енді. Lekin 150 etseniz az devam etse gerek. 150 desең, yok. Bular 300 dedi de, düşünüyorsan. 300 dedi. Ya bizge bilen iş verdi. Bu yapmalı 200 de şu da şu an aytayım. Короче, buna değil mi? Bitta küçülü adamı alarsa da mı? 26 şahit burası sesenge bölge var değil mi? Eli kovul kıtanı mı? Burası. Ma o yerda bakalım ne keltirip turup 130-140 deyman da olmasa. Bak ha? Yolu medim bulan? Ila aytaman da şunu deyim. Ben boru şunday bo'lyapti, qanday qilamiz deyman da. Şu 180-170 deyman lekin bagida gapda sottovlar ichi olar ekan, bizga problem yo'q. Это просто 4, 5, 6, 7, 8, 9.